Kibor sorkar jeng kejela Assam haga khat khandai terik mentau benai. Kila pintip baka wei kelong keme kebeladan sanpos nem kerta kelayo ek jing mensau kabajur. Hadian kejing syak thombor bat pen mensau ha wei ula basa ubla wandrung wanbam haga kentot pandu gahati. Kathain kebedan marjan bat kejaka yengrel hapal tan bezar. Bakat kum kejing yok lum jing tip laya thu bu te ukla hagi kindiat sngi kibelet. Ula syong tengen haka wei kejaka sa jongki nong train katenat penyat rel haka pandu kabadai haka sengi baar jong kene katayo ka bementa. Baula mi syabar bat thombor persya iki nong syong snong. Kalong kemi kebelayo ek jing mensau na kate ke jing ja syak thombor. Kadai kebeletip kerting kum ka manju bata charya. Kenong syong snong jong ka kentot pandu gahati. Baya kate kalong kemi kebelayo ek jing mensau ki bajur. Laya thu balalit bankit no sya GMCH Gahati Medical College and Hospital. Banyo ikilat jing sumar ki bajanai. Dai hadian bukti uklau lelit poi hakentot maligon Gahati. Baki nong syong snong kilalet ban pintip syaki bor sorkar jong katenat klau jong kejela ki belawan marmar syakate ke jaka. Bat hadian kata kila yok kem bat kilalet pinkin riak no sya Assam State Zoo Gahati.